Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, puhaba ban Bandung. Yang puhaba ban Bandung nyo sengaja abu si pegat video live khusus ji lun kena temanyong dan lun kena pegah. Pakon Sim Zakir Manaf, pakon si Syahrin. Yang si Syahrin, nana tu si Syahrin. Si Syahrin Jin Senudun, Hiblih Senudun, PKI Senudun, Haram Jadah Senudun, dan Pang Tibang Senudun. Nana tahu? Yang dipegah draw di Pang 5 PA, yang nan sangat mecihu sebagai Pang 5 Nanggro, Pang 5 KPA, Pang 5 GAM. Sim Zakir Manaf. Yang nan asli jih kon Sim Zakir Manaf. Nan asli binatangnya nakeh si Syahrin. Nan asli jih si Syahrin. Yang Syahrin Manaf bin Manaf. Jadi nan Sim Zakir Manafnya nakeh si Syahrin nanji. Yang kon Sim Zakir Manaf. Dan jih kon salah sidro pilot. Ya, ben perkili urung dro ni jih pilot kon. Jih nakeh asede di Gombak. Ya, jih asede di Gombak awak balori hantu. Dan pernah dikerja bak kedai runcit binatangnya, bak kedai jamu. Ya, pernah dikerja bak kedai jamu binatangnya. Cuma jino jih ka diangke le pengkhianat Malik Mahmud. Jadi dipeduk anak bajingnya, dipeduk haram jadahnya, dipeduk hiblihnya ke sebagai panglima. Padahal pu panglima hana mesoturi binatangnya, bahpih jih anggota agam hana soturi binatangnya. Jadi nyo yang pelelun temanyong pakon si binatangnya si breok haram jadah laknat tilahnya yang pegah ke urung luar nanggro kameng. Pakon buinya, pakon asenya hanjut diduk disimpan gaki, disingklit gaki secara kesopanan. Rata-rata lun kalon binatang Yahudi laknat tilah KPA-nya hana sopan diduk pakon. Nana tu kon pakon. Ya, nana tu kon nak lun pegah bacut ke anu bajingnya. Hana lun puan urung jih. Yang karena palih jih dengan Yahudi, haram jadah jih dengan kafir. Ya, maka lun pegah lagi nya, maka berani lun pe Yahudi jih. Karena perbuatan jih sangat menzalimi yaitu bangsa lun. Jadi yang lun temanyong pakon haram jadahnya hanjut diduk sopan secara kesopanan. Lagi urung meratib ataupun lagi urung kesopanan du pakon. Pakon rata-rata binatangnya watena acara orang kepu, acara mulut maupun acara samadiah or whatever. Jadi pakon binatangnya hanjut diduk sopan. Nana tu kon pakon. Ya, nyan binatangnya na pernah kenong kutuk. Ya, na pernah kenong kutuk Sim Zakir Manaf haram jadah laknat tilah. Ia boh senedunnya, Yahudinya, na pernah kenong kutuk binatangnya. Maka binatangnya hanjut diduk secara sopan. Ya, wate dija bak makam Syah Kuala. Behanan itu si dalam dua. Ya, wate dija bak makam Syah Kuala, binatangnya lam tiba-tiba jih lumpuh. Ya, lumpuh binatangnya. Behanan itu karena pakal lumpuh, jih lumpuh akibat diingkari sumpah dan perjuangan Aceh. Diingkari sumpah Allah binatangnya. Benar pulih urung drone si dalam tua. Maka diangke masanya, watenya. Yang tun hana lun tingat katuo. Yang tun lun katuo. Yang bahwa nabak media beritanya. Yang nyan anak bajingnya, ia boh senedunnya, Yahudi laknat tilahnya, yang dikhen oleh bangsa Aceh, yang dipegah Nandro Sim Zakir Manaf, Panglima GAM, Panglima KPA. Yang namun benar pu, nyan anak bajingnya nakeh kenong lumpuh. Yang kenong lumpuh payah diangke oleh masyarakat. Cuma beritanya disembunyikan, hana dipublikasi. Yang setuju haram jadahnya na pernah kenong lumpuh. Maka tuan inohat binatangnya hanjut dinyufa dengan secara kesopanan. Karena binatangnya kenong lumpuh, jadi di saat wate diduk, ini hanjut diduk sopan. Dan karena kaluh diingkar sumpah Allah dan kaluh dijanji
kalau diingkar janji perjuangan Aceh Merdeka, maka binatangnya hanjit diduk sepu. Ya, hanjit diduk dengan secara kesopanan. Ya, jadi lon temanyong pakon. Pakon disembunyikan beritanya. Tapi berangkaban jid disembunyikan, berangkaban jid berangkakri jid disembunyikan rahasianya, namun hanapu coba-coba dengan nabusiknya. Yang nabusiknya pi ramai sit anggota, alhamdulillah, bahkan na anggota busik dalam partai KPA. Na sit katanya kon hana ada dupu. Yang maka ada dupu pegah di katanya Bandung kon tamu tire. Yang kon tamu tire, pu yang terpegahnya hana tamu tire di katanya. Jadi sesuai wate terpegah. Memang gak salun pegah bah. Yang gasa wate lun tu mana, wate lun kun ke pengkhianat. Yang gasa memang lun ciraja tu mana mihun simran pasir kaya. Ya, hana pupu menanjit lagi simran pasir jino. Ya, kan? Ya, jadi urang kampung sendiri kalau dipegah berarti so simran pasir haram jadah laknat tilahnya jit. Yang jih asai. Jih lagi lun pegah memang jih kan anggota agam. Yang simran mata saruk laknat tilah Yahudi ni thamnya. Yang jih kan anggota agam. Jih memang awak mat radio abang jih. Abang jih memang gam urang gerd akai abang jih. Tapi binatangnya wate meninggai abang, maka dirangkul pi. Ya, kan dirangkul pi han bajing nyan begam. Kena jih cit apa syam, cit apa bangai lagi urang kampung jih perah bagi ban yang buat YouTube nyan. Ya. Hai dum urang kampung jih berarti urang Nisam, urang Blangkulam, gedepu begah. Ya, nyo mah boleh tak. Memang kalau sebut kurang Nisam Bandung. Padahal but sidro dua dro. Ya, but sidro dua dro. Urang Nisam na dua dro. Yang sidro si Imran Pasir, yang sidro tu yang nan dihun Abu Muda. Nan asli jih Haswar, baik salah halun. Si Haswar nan jih. Ya, lam perjuangan dipegah doi Abu Muda. Ya, nyan Abu Mudanya nak haram jadah laknat tilah sit. Sabuh kampung ngon si Imran Pasir. Dituri Abu Mudanya. Ya, nyan si Abu Mudanya abih inong ditipai, abih janda ditipai, abih penggop ditipai li binatangnya wate di balam perjuangan. Yang dia abah sejarah perjuangan Aceh Merdeka itu jiji anu dukun. Yang anu dukun cit yang sonan Abu Muda haram jadah yang tipai bangsa Aceh, yang tipai urino Aceh, yang inong Aceh. Ya, nyan Abu Muda. Tengku Muda hai. Yang dihun Tengku Muda. Nanjih si sonana si Imran mata saruk nyan dituri nyan. Yang Tengku Muda nyan dituri. Sabuh kampung cit urang Blangkulam. Ya, nyan haram jadah bandua. Yang dua boh nyan cukup Yahudi ibut. Yang sabuh urang tipai-tipai bangsa Aceh, urang pengut gop, urang pengut urang inong, urang inong gop. Ya, yang Tengku Muda si Azwar. Urang Blangkulam cit sabuh krungun si Imran Pasir. Ya, gara-gara waknya dua dro, jadi tercemar nama Nisam. Nan Nisam tercemar. Menancik didon karuh lon kun. Kenapa kau lon pegah lon kun? Ya, karena mengharam jadah tat buat si Imran, olehnya urang Nisam pih kagedupu lagi nyan perbuatan haram jadahnya hana so cegah. Ya, jadi wajar lon kun lagi nyan karena anak bajing yang ditebar fitnah hati lon macam-macam bago. Ya, wajar-wajar saja lon kena lon kun. Yang dan hana lun pernah lun kun kurung soleh, kurung malim, kurung taat hana pulih lun kun. Yang lun kun nak ke antek Yahudi yang pertih sarung jero kaki penjajah Jawa. Yang ke kawaknya lun kun. Ilung hana pulih lun jak kun ke bangsa Aceh hana pulih. Menyo hana ka kun ke lun, menyo hana ke tenak lun ilung hana pulih ke jak tenak awak kah. Hana pulih lun jak tenak bangsa Aceh. Memang lun akui, sabi-sabi buat video lun akui. Lun tetap lun lawan kezaliman dan lun lawan pemimpin zalim dan lun lawan ulama-ulama su. Pakon lun lawan ulama su. Pakon. Karena ulama pih membiarkan mesejih lagi-laginya dan gebi suara lom ke pengkhianat yang tipe bangsa Aceh. Maka wajar saja lun tenak. Gejak gabung drogeh ulama mesejih dalam partainya, dalam partai jih. Bahkan gebi suara lom. Yang minta suara lom bak rakyat. Minta gelar lomba rakyat. Menyokong ulama mengharapkan sesuatu, hana mungkin ulamanya gejak berpolitik. Hana sepatut jih ulama gejak berpolitik. Hana. Baik niat pegah Nabi masa Nabi na berpolitik nyan urung pungo pegah. Nabi ke berpolitik ke agama Allah. Hana ke hukum jih hana.
Baik salah-salah. Tapi ulama jino, ulama jino rata-rata kabur politik dalam partai PA, dalam partai PNA, dalam partainya, dalam partai ji. Yang setuju hana sewajar ulama kerja ikut-ikutan lagi-laginya. Ya, hana sewajar. Karena kabur tubi-tubi ditipu bangsa Aceh lebih kurang ke 15 tahun. Hana terjadi sapu. Hana terjadi sapu hana yang membahagiakan aduh bangsa Aceh. Yang ka dicok damai MOU nya, yang ka diterima 70 leplu kanun resam adatnya je truk bak bendera bulan bintang toh yang kali dilaksanakan lewat partai yang kali dicok damai nya. Ji tolong pegah lihat. Yang toh yang hanya mentambah kesengsaraan aduh bangsa Aceh lun. Kon bermakna damainya hai cedram tuah untuk mensejahterakan urun-urun kon. Damainya nakeh untuk menikmati pertea saya serung jaro gaki penjajah Jawa nyan ke kawaknya tekan. Tahu ko harta-harta awak PA nyan. Tahu ko padum na harta awak nyan. Padum sapo tahu ko kon hai tahu ko tak kali-kali padum na harta awak nyan. Hana mu peng ni mu 200 juta sapo nyan awak PA nyan beh. Petengku nyo je. Hana mu 200 juta sapo hana peng ino ka puluhan miliar ka ratusan miliar si dodro urang 4 peng mag. 4 peng mag menyekon peng bangsa Aceh lun karampok ka binatang Yahudi pali. Menanti ada Sim Zakir Manaf haram jedah nyan 4 peng mag. Yang ko anu de Sim Zakir Manaf nyan. Ti Syahrin haram jedah nyan. Anu de di senudon ni ji nyan luntri kon hana luntri mama ya ita tri. Tak tupat gempung ni. Gempung mai gempung ya ita tupat. 4 harta mai 4 harta ya. Menyekon harta urung don bangsa Aceh dirampok lewatnya. Jadi pu urung don, biarkan lagi-laginya. Nelawan hai bangsa mulia, nelawan hai bangsa Aceh lun. Kon kulon yang lun pegahnya nyan harta urung don Bandung ka dinikmati le pertik sarung-sarung jaro gaki penjajah. Jadi pu urung don. Hawa nelau untuk berditamong ia nelam punggung urung don. Untuk dirangkai, untuk diminta suara ba urung don masyarakat mentua. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur yang akan ukelam pu galak lagi nyam sedam tuah menyu galak dipersilahkan laju sokong laju wa PA hana pupu lom pi hana lom pule lom jak pupanyang pi menyu pule ka ke laksanakan berarti yang tem-tem mentong sedam tuah jadi nu sabodro nu bangsa Aceh ngen mahasiswa tuntut hak Aceh tuntut kemerdekaan Aceh pinah Aceh si Malik Mahmud laknat tilah kafe mija krungnya yang Malik Mahmud haram jedah al-haitar nyan pinah gede di muka bumi Aceh binatangnya harum di tanah Aulia tinggai yang perute ante sarung jero gaki penjajah kejit nelit kedih di muka bumi Aceh siram tuah kon kelun pu yang lun pegahnya ilung hana perle urung drone yang nikmati di sinan di Aceh kon kelun ilun jut di sinu mentong di Kanada hana pupu yang penting bangsa Aceh lun bersenang bersejahtera bergerasakan harta hasil yang dalam muka bumi Aceh. Tanyo hasiram tuah be ikut-ikutan. Nanggro Aceh nyan bener tepu nanggro Aceh nyan di gutanyo nakeh ka di publo lipang tibang. Urang drone sagai du urang drone urang Aceh hai bangsa mulia. Bener tepu oleh urang drone guna sadari sidram tuah nyamban ka. Nyamban ka ditekan natu akon ekonomi, ditekan natu pekerjaan urung drone, tapi urung drone hanan rasakan. Pungon mumada wate pemilihan awaknya, wate ka kerap toto lom pemilihan. Kan kapega haba bangai lom. Nah, tiat pega haba bangai nyan pertia saya dalam PA maupun PNA yang siat haba mameh ke urung drone. Sabe ya saya ka toto acara pilpres, pilkada pilnyo. Truk bak pil pengobui nyan awaknya na nyan ke awaknya yang pasti racun tikuh tapi sabo-sabo. Racun tikuh tapi sabo-sabo nak kemah-mai nak mati gede. Nabi ya Allah ya Tuhan lun berkenong corona kedih perti ante pemimpin Yahudi yang na di muka bumi Aceh. Nabi ya Allah ya Tuhan lun laknat bernabi ke corona teh ulama suhu laknat tilah yang bila pemimpin penguasa zalim ya Allah ya Tuhan lun. Laknat ke atih urunyan ya Allah. Preh sabuh masa. InsyaAllah bekna halangan sepuh. Pemimpin zalim akan musibah. Ulama suhu akan musibah. Preh sabuh masa. Preh sabuh masa akan gebuktikan li Allah. Karena but cukup menzalimi atih bangsa Aceh lun.
sangat tat menzalimi atuh bangsa Aceh lun. Dilarang mita rateki, hanjuk pegotnyo, hanjuk pegot jih lampu koi ma ke hai perti ante Yahudi ke lo. Perti ante Yahudi di senang-senang ke perut mai. Ke perut ma ke kamu senang-senang hai binatang palih ke lo hana kasingki ke bangsa Aceh lun. Memang lun gasa hat ulun gasa lun. Lun tupu memang lun raja temena menyokun timran. Cukup gasa busiknyo gasa lun. Kan ngan urung malim, kan ngan urung soleh, kan ngan urung taat yang gasalun ngan pemimpin Yahudi yang utak Yahudi yang kengon awaknya lun temena. Hanjut terpegah haba kelembutan dengan urungnya. Hanjut terpegah haba meyakni tat ngan urungnya. Hana purle. Urung tipe bangsa tekepu. Urung penghancur agama Allah tekepu. Urung perusak akidah bangsa Aceh. Kepu dia pegah haba kelembutan pun lun mudakwah andai saja lun mudakwah. Okey lun pegah haba kelembutan. Yang lun pegahnya, lun pegah haji. Kan lun mudakwah. Lun hana lun mudakwah. Wajar saja lun kulawan urung zalim. Wajar saja lun kulawan pemimpin penguasa zalimnya. Wajar lun temena. Karena pakol lun temena. Karena awaknya dijajah hati bangsa lun. Maka wajar saja lun temena awaknya. Yang kon bermakna nanti. Oh, si kata. Ya, memang. Lun cukup gasa urung. Super gasa lun urung sedram tua. Benar boleh urung drone. Yang lun pegahnya kon ke lun ke urung drone. Ada masjid bangsa lun merasakan hasil yang ada dalam Kuala Bumi Aceh. Baik gaduh hafai hasil melimpah. Negeri Aceh pusaka kaya hasil melimpah. Pat yang ka hasil melimpah. Pat yang ka hasil melimpah. Urang Aceh hak duk sagai. Hak duk. Urang Aceh di muka bumi Aceh nyan hak duk sagai. Hartai cok ligok. Kon hak milik bangsa Aceh. Andai saja negeri Aceh nyan hak milik bangsa Aceh. Maka hasil yang ada dalam muka bumi Aceh nyan atau urang Aceh. Atau urung Aceh. Maka urung Aceh hak duk sagai. Kon hak milik tanah Acehnya. Menyo andai saja lagi lun pegahnya. Menyo hak milik bangsa Aceh negeri Acehnya. Maka hasil yang ada dalam muka bumi Aceh atau urung Aceh. Tapi benar sadari le urung drone sedram tua. Selama dicok demi MOU-nya. Mutamah hancur. Mutamah rusak. Mutamah rilau akidah bangsa Aceh lun. Jadi purung drone ingin merasakan melimong tuntuk yang akan uke dua rotu dana otsusnya hanale sedram tua. Yan hanale dana otsusnya dua rotu hanale sambung kontrak. Yang kontrak penjajah dua rotu hanale dikoh dana otsusnya. Yang dua rotu nya nawaknya menyo yang inong kapaya duk bale menyo ya gagam payah diduk keduda dua rotu. Han peteh nang jit tuha do ngonadun ka ino di muka bumi Aceh. Aci ni cuba fikir sedram tua. Nerenung ke drone, nerenung. Lun han lun kerja kun kulama. Andai saja lun kun kulama warih Nabi, lun tu kon thot punggung kadang thot babah itu biat. Yang kon kuning itu biat, hijau itu biat thot babah. Hana pu tajak kun cuba tajak kun kulama warih Nabi bah. Kulama warih satu lambiah hana pu tajak cuba tajak kun. Yang lun kun yang nak ke hibli meterban dum perti ase dum. Ase dum. Tapi lon pegah ni ubut yasin yum padungon ni yukun kukul ni yukun laju doa marang kepu ju doa bala ju. Ni yukun laju ka buci. Getimong doa kaum munafik han getimong li Allah. Doa Islam munafik yang dihom kelon gerhom laknat watu. Contoh ka padunggo kalun mohon doa ba Allah gepetruh. Gepetruh li Allah memang doa penyakit lun ba urung dron ba kaum jahiliah lun penyakit. Tapi ba Allah lun mentong sayang dekat ke Allah. Allah mentong sayang dekat ke lun. Allah maha suci Allah sayang dekat mentong tiagannya Bapi perti ante sarung jero geki penjajah perti Islam munafik dipegah lun penyakit. Namun maha suci Allah golong pernah lun gelaknat di sini nagronyo. Golong pernah. Tapi menyoku ulama zalim, ulama su kaluh gebi. Kaluh ke pedali, kaluh ke penyata. Pulam lun pegah. Rut dayah, tutung toko ulama. Kenong penyakit atuh ulama. Kanya, wate siagamnya mohon doa ba Allah, 2 minggu kagak petruh sabi li Allah memang hana. Hana yang hana gepetruh li Allah pu yang lun mohon doa memang gepedih dali li Allah. Gepedih dali li Allah. Jadi pu naglakna atuh li Allah. Sabe menyolun masalah ya Allah ya Tuhan lun. Laknat lam tengah lun du'nya berdi'ut li tanuh ya Allah ya Tuhan lun. Menyolun masalah lun kun ku ulama warih Nabi. Lun hana pule lun jak hujah ulama warih Nabi. Hana pule lun jak caci maki.
kurung-kurung yang zalim, kurung-kurung yang saleh. Yang pelelun caci maki nak ke antek sarung jaro gaki penjajah yang mengharapkan proposal bak pemerintah yang ke antek-anteknya. So mentong petengku umara masyarakat so mentong yang sokong antek-antek yang dalam partai PA nya ku bersama lilu. Ku bersama saban mendum dua sidro peh baju sama ratanya menyukun urun dua kanya. Jadi apa? Nah salah lun pegah. Kagedupu yang zalim pakon ulama kenang ikut. Pakon Citlong pegah rakyat menyokong mengharapkan sesuatu, menyokong mengharapkan daya budaya bangun lom seperti penguasa zalim. Ciknya dalam utak gepeng, lam utak ulama jino yang memandum menyotakan kameng kan? Kameng merot, kameng jino ya. Bersih ibarat kameng ulama suhu jino ibarat kameng. Nana tu ibarat kameng. Kamengnya kameng cerong handi merot nalung tu di merot nalung penyang. Maka dipetodroi sajan penguasa, maka dibila penguasa zalim. Yang kenyang kameng ulama jino kolon kameng. Lon kameng luar negro menyukun di Malik Mahmud Sim Zakir Manaf haram jedah laknat dilahnya kan. Tapi lon kon asay ya. Kon asay yang pajuh tulung, yang pajuh bangki bak penjajah hai binatang palih kelo. Lon kameng kumita. Hasil iruh dro aku kumita di sini. Menyuhana aku kerja hana ibayi le kafe di sini. Dan lon kerja kuli buruh gasa. Kon lon kerja kon dibayar le intelijen bahpi tuduhan macam-macam kelon dipegah lon nabusi urang dibayar le kafe hujah ulama nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lon hana so bayar kesiagamnya hana kafe dia bayar mi hana tak kerja hana dibayar le kafe lah natilah tak kerja pi buruh gasa di katanya yang kon bermakna tak kerja tak poh umat Islam kon nauzubillah min zalik pesosoh gede hana ikut tanya lagi-laginya. Bahpi tuduhan macam-macam bago fitnah telon yang namun tetap lun terimong dengan kesabaran. Lun lawan. Lun hujah kah hujah lun ku hujah awak kah balik. Kata nak lun ku tenak awak kah balik. Ka fitnah lun ku hujah ke binatang palih kilo. Nyo kenyo mabusi lun bijeh lawung yo asli lawung. Asli lawung. Bijeh darah Aceh asli. Hana menjampu ngan bijeh Jawa ngan bijeh Pang Tibang hana menjampu katanya. Tanya asli tok darah Aceh, darah lawung dia katanya, darah Aceh. Kon bijeh cuak dia katanya. Andai saja lun bijeh cuak, kak mendong sok banyak. Kerana kon bijeh cuak. Jadi lon pesampo tiga truk kepada cedera lon, ada masjid urang drone nang saboh drone ngan mahasiswa ataupun pemuda-pemuda Aceh yang mentong setia ke perjuangan Aceh cedera lon, hayadolun yang bahagia, bunung saboh drone pinah kedih asaya munafik yang na dalam partai PA. Yang pelai tetap nak pinah le urung drone cedera mutuah nak ke si Malik Mahmud yang darah buinya nak pinah ke di hati muka bumi Aceh. Zaini Abdullah nak pinah ke di muka bumi Aceh. Skaria Zaman nak pinah ke di hati muka bumi Aceh. Sim Zakir Manaf haram jadah si Syahrin nanji yang kon Zakir Manaf nak pinah ke di muka bumi Aceh. Menyonyan kalian nak pinah pedro insyaallah lain mandum alih tagertuk pe tengkuni pe nyawa pe je bandung tagertuk pe kesidarwi jini sawai darwi jini yang tidarwi jini haram jadahnya awak mekat engkut di Sri Muda yang tidarwi jini haram jadahnya yang inu kam melimpah ruah ya harta kan yang ji awak mekat engkut di Sri Muda Malaysia ini ya tadu puan bajing yang pebut dia nu bajing haram jadahnya nan kon hana dadri ya tadri yang bajingnya ya, kon hana tadri yang putih ante yang mengaku dro ek Libya inu kabeh meroh-roh dumino kan Libya yang na dia Aceh sebahagian kai pelung Malaysia gede. Nya wate dia Aceh cukup sombong-sombong. Nya wate dalam partai PA wate dalam dami MOU nya lupa sombong-sombong waknya na. Kan sombong waknya ngon hibli. Yang putih Libya pu mag ya pu dro ngorung lain pi ngan tiagam lau nyo be coba hana ku tri Libya ilun hana ku ya tri panglima hana ku tri presiden ilun hana ku tri wali nagro dan hana pule ku tri ilun ulama jahiliyah hana pule lun tri na jelah ilun pegah ba yang tiga tri ilun pegah nyo hana puas hati ke yang lun hujah ulama su nyan kayung doa kayu buat yasin ni buat yasin malam Jumaat. Ya, malam Jumaat yang penuh dengan rahmat, ni nyebut Yasin tiap gelut suum penggong. Suum tubuh hapusinya apa ha? Inangronyo lebih hat. Ya, ni nyebut doa-doa ju ni mohon doa-doa berlaknat atas lut. Pu kesau ke puah balik doanya. Pu gelon pu atas ulama jahiliyahnya. Alhamdulillah gelon pernah
Gohlong pernah halun gebi penyakit li Allah di tino. Gohlong pernah halun gelaknan li Allah halun di tino. Sehat Allah, alhamdulillah sehat sebi gebi li Allah di tino. Hana gelaknan atuh lun li Allah. Karena maha suci Allah ketepu. So yang lun hujahnya. Ino baik dah pegah lun menghujah, tengku mendakwah jino di menghujah. Tengku mendakwah jino haram-haram jadah hadum yang dong-dong atuh panggung di menghujah hadum. Putuan lon ni lon jika aku lawan urung dalim. Lon ku lawan wajar saja, tapi no urung mendakwah. Urung mendakwah di menghujah, disindir ke gop, pegah haba meno, pegah lau tak pengci nyan tengku-tengku mendakwah jino. Yang perti mekat hayat perti pulau hadis duma, perti pulau ayat Allah duma kawaknya duma. But cukup yang Yahudi duma perti tengku-tengku mendakwah. Kon hana lumpu madu. Hana lon pemandum bangsa Aceh dah ulama. Hana lon pemandum yang dong-dong bak pintu penguasa dengar berterang. Dengar besi pegah hana lon umumkan ulama. Hana lon umumkan yang lon umumkan nak ulama yang dong-dong bak pintu penguasa nyan kenyang. Kon bermakna lon caci maki seluruhan Aceh ulama hana. Mentongna dia Aceh ulama. Cuma hana tak tupu le katanya. Hana tadri ulama warih nabi le katanya hanta teme mak jarot kol lagi ulama jahiliyah jino tamong Malaysia gede jak li sambut dengan kemesraan padahal yang sambut ulama yang tamong Malaysia nya pulte apa mengok ba hotel dum onlih di magam ba hotel singoh terus ulama terus tren jak mak jaro yang kepulte hese-hesenya dum yang sanjung ulama dalim dum hanta teme sedram tuah ngon ulama warih nabi hanta teme mumat jaro hanta jut mumat jaro tu menyodor tu tamang kubur salah tatu pudro tu kesalahan hanta jut mumat jaro ngon ulama hanta tuli lam kon setakat gutanyo apa-apa syam jak mumat jaro ngon ulama nyan kan kon setakat apa-apa syam jak cok selfie foto ngon ulama kan piu-piu le dengku ino ulama modern dumino ulama modern surah kita pukalok peduk video. Peduk pegak video yang upload ba YouTube. Upload ba Instagram, upload ba Twitter. Nyan but ka ulama pegak peng bisnis. Ulama jemun hana tatu siram tua hana mugiban pi media nyan. Sosmed nyan hana gedepu hana mugiban pi. Tapi ulama jino negron. Ulama jino na Facebook, na Instagram, nyan ulama na YouTube. Nyan ulama jino man je ku ulama lagi nya ci cuba pikir dak bangga ke pededro ke ba umum nyan ulama jahiliyah jino bangga ulama jamun hana pu coba lam guha gede lam guha gedro ge bijak temapa ya mohon doa nyan ulama jamun kol lagi ulama jahiliyah jino tu panggung you pilih je nyan ulama jahiliyah jino kami kan mengharapkan sesuatu bupane mungkin bijak bila no penguasa zalim upane mungkin bijak bila pemimpin zalim. Mungkin. Mungkin. Karena ulamanya lamuta gepeng. Proposal lamuta. Yang ulama jino. Kalau belum pegah kan. Menyo kameng merot nalung hijau. Ulama suhu jino. Yang nampung pu yang lun pegah. Hana lun pumum seluruh ulama Aceh hana. Cuma ante uta proposal na padum draw. Yang dong bak pintu penguasanya ke kanteknya lon kun. Lon tri ulama kon hana lon tri ilun berdasarkan wali ku ulama asyid. Berdasarkan wali lon ulama. Ulama yang pun tak dipoh di seluruh Aceh nak ke wali lon tuan. Walinya ni lon kon gop. Wajar saja lon ku bila yang wali ku. Kon gop yang lon bila yang ulama lawungan. Menansit lon bila tengku Bantagiah, menansit lon bila tengku Ahmad Dewi. So na tuntut hedro ulama asyid dalam tuah. Tona tuntut cidlong begah dia. Tona tuntut baik tak begah pelain muka keluarga awaknya hana soja sawun lo. Baik dia tak begah pelain bah. Hana sedram tua. Ada ulama jino. Paknya karma ulama. Ci yuja dia dah. Ci yuja dia ulama yang jahiliyah jino Bak kubur busi tanah habe. Ujan tho ci yuja dia. Yuja dia bak makam Syah Kuala. Yuja siat bak kubur si di Pasi di Kumbang Tanjung.
Dan ulama lain ketua lun. Ulama yang mentong yang hanali yang malim dak jamun. Pedung ro ci ja dia bak makam tengku malim ulama jinu. Dia ja. Bu mate hang ja sidram tua. Lumpuh. Kena lumpuh lagi Sim Zakir Manaf yang kalau dia di bak makam Syah Kuala. Jadi kena lumpuh maka ulama jahiliah jinu hang ja bak makam tengku malim jamun. Hang ja tau Abu Demi. Abu Pedagru. Abu Payapati. Walid nu kameng landuknya. Tahu apa mudi? Bang mudi mesra. Ciu jak dia menyohan lumpuh baik ke khunan lun. Baik ne khunan tiagam nyu menyohan lumpuh. Ciu jak dia bak makam tengku di malim. Hang dia jak sidram tua. Karena but ge yang kali ke pebut agama Allah dengan ulama jahiliyah yang lun sebut nan. Ge peblo agama Allah. Hang dia jak. Bu mate ge hang ge jak. Lumpuh ge menyo ge jak. Itu bi rimung lam makam kubur malim menyogia. Maka hang je peto sidram tua. Man gede dia pegah ulama. Tanya urang Aceh memang urang sayang ku ulama. Tapi yang toh ulama nu sayang. Yang toh ulama nu pu fanatik drone. Ino kebiri, ino protea saya masri Bandung kau ulama ni ja pegah. Ka pegah ulama bangka rame anu muri beraya dayah di Tanjung di penguasa to pemimpin dalim. Nyan kau ulama nu pegah. Auzubillahi min dalik. Umupom gedeyo baju. Nyodonya kerap ake sidra mutuah. Rame ulama jahe yang dong bak pintu pengusaha nyodonya kerap ake. Gedenyo babak terakhir. Menyo perang dunia kehe gedenyo ka. Mendepu. Uro dudo tingoh yang paling rame. Yang paling pon geti alam neraka. Nang rusau. Kolun. Kon urung drone. Tapi ulama suhu tengok yang pun tat geti alam neraka. Kon getanya kolun. Ulama suhu, ulama zalim, ulama jahiliyah, ulama yang publo agama Allah. Yang kuku ulama-ulamanya tengok geti pun alam neraka tujuh. Alam neraka ho geti. Nyunan neraka lepan ho geti. Urang yang pun tengok geti ya Allah. Kolun. Bilang berani berbuat dan berani bertanggung. Abu Sinyo, atuh nama ka dipegah di petanggung jawab. Lun petanggung jawab pupui mentong yang lun pegah, pupui mentong yang lun hujah ke urang zalim, lun petanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Nyo kenyo yang pulih lun pesampo kepada saudara lun. Jadi na mengerti urang don kan, yang toh keso yang lun hujah. Baik na pekele urang don lun jak pumum kulama piuh-piuh le hana lun pumum kulama. Hana lun pumum. Yang lun sebut-sebut nan yang dong bak pintu penguasa yang kenyang. Yang kenyang yang maksud lun pumum. Kon bermakna seluruhan bangsa Aceh. Hanta temui mumat sedera mutuah. Jaro ngon urang malim beh. Ngon sidro-dro ulama hanta jid mumat menyo getanyo urang Medina, urang sa kesalahan, tapebut kesalahan. Hanta jid mumat jaro ngon ulama. Hanta jid. Tapi ulama jino. Cik ro. Ote mumat jero sigo mumat jero sertur be mam yuna serbe dro ka padung ka alam plop. Upu hai taja dema waji di thon digo. Tigolam taja waji jikana semangan. Ote to waji kana urung betiju. Kung kai demong peng lam kai wa modal peng tiket lam balik. Puari haji. Kon haji kon haji yang sempurna. Terus haji gede ja selfie. Nyan moden ulama. Ya. Nejak gede lalam pagar, nejak gede lalam paya, nejak gede. Bene pegah ulama ilun kutri hat ulama. Kutri hat ulama kan hana kutri bahpih lun bangsat nanggap le urang dro nu. Kutri ulama kan hana lun tri ulama. Nauzubillah min zalik hana pe tayakeun ku ulama warih nabi. Dipo disot babah. Takeun ku ulama warih nabi. Kajamun kon kagelak nan atuh lun menyo memang lun bersalah. Menyo memang yang lun kunyan ku ulama warih nabi. Jadi bekna yang pegah kapreh tabuh masa gelak nak. Tahun 2014 lun hujah ulama suhu nyan beh. Tahun 2014. Lun maju pun tahun 2010 dalam grup. Nang pijang kan? Lun maju pun tena ulama suhu. Tahun 2010. Kon tahun 2000 si kurung belah yang viral nana busiknya kan. Tahun 2010. Yang lun mulai cuma hana mantong bacut. Hana di the tahun 2014 kalun serang pesot Facebook.
maupun sort media lain kalun serang sehingga ditebit media kelun bermacam-macam fitnah atas lun. Toh medianya media Mudiatul Fatah tabu mudi mesra. You bertanggung jawab tiap yang kelih gebah fitnah atas lun. Bertanggung jawab. Ilun kelih lencok kelembutan nawai. Ngan abu mudi mesranya seguh lom lun tenak agaknya. Kalih lencok demi Allah demi Rasulullah kalih lun sapa. Kalih lun messenger bak Facebook abu mudi mesra jamun. Kon hana, kon 3-2 go, peluh go lun bi salum sapa, bahkan geblok Facebook lun. Tabe-sabe geblok Facebook lun, gehack Facebook lun. Teruk ba Instagram na lun inbox, ton luar biasa gunung belah, baik salah baduhan. Na lun inbox, na lun screenshot mentong. Geblok shit, geblok Instagram lun hana jawaban, hana balasan sapu sidram tua. Sehingga jid ke laginya. Sehingga ajil lagi kalih lun tamong secara sopan, secara lun anak murid lun yu bertanggung jawab yang pun toh tengku, toh umara, toh ulama yang petebit lun dalam dayah mudi mesra. Dan kesalahan lun. Hai kebuktikan sidram tua, maka lun lawan fitnahnya dengan hujah. Sehingga timbul lagi viral nan lun penghujah ulama yang berdasarkan ulama zalim awak dro kenya nabu mudi mesranya yang kelih gebah fitnah telun bak media. Sehingga terus kena Kanada intelijen. Nyoba intelijen lun kirim bak duta Indonesia. Nana tu boleh urang drone lun nyawong di sinom sangkut. Lun teroris ISIS ketuduh le abu mudi mesra laknat tilah kafe bajingnya. Na perle bukti bak lun nyepat. Na bukti nyepat nyoba lun nyepat nyoba yan cok tulis lihat yan nyo Gavin Morgan barokon hana lun plemah sidram tua yan nyo yan Gavin Morgan nyo lembui telepon yan nan yan nyo Gavin Morgan nyo Abu Lahab laknat tilah mudi mesra dituri yan nyo nan urung si lun. Yan. Mr. Jalil, please give me call. Yan. Berkon hana lum plemah kartunya. Ngon tilahap mudi mesra, kafe meja krongnya niji bersekutu. Ngon tiagamo, ngon Gavin Morganyo bersekutu. Berkon hana lum plemah kartunya. Na katrip cuma hana lum plemah. Yang binatangnya ngon Yahudinyo di mututu. Dituduh lun teroris. Yan. Tiga godru le, butrang. Be ente lon nak pegah lon ba fitnah nyan Gavin Morgan nyo petu. Nyo lembui telepon. Kalon catat nyo na urung yang cerong bahasa Inggris, yu telepon tiga ba si Gavin Morgan nya. Na gutuskan intelijen 2 kelon keno Kanada pernah lon diinterogasi 2 jam. 2 jam lon diinterogasi le kafe nya 2 jam. Lun ya pegah lun kuancam gotnya, lun kuancam keselamatan gotnya dia Aceh. Sedangkan lun di sini dia di Kanada kibal lun ancam gotnya. Berkon hana lun pedih kartunya. Nyo lun simpan kartunya, nyo kartunya sebagai bukti. Nyo sebagai bukti yang siasat lun sebagai teroris ISIS. Nyo kartunya. Nyo siagamnya 2 intelijen lun diinterogasi. Ubena data lun Ubena yang lun pegot status bak Facebook cut bang hitam sukla dan bak Facebook harga mati Aceh Merdeka. Ubena status lun yang dicok di kopi sion di pelemah di kafe laknat tilah. Ubena tuh bak yang lun laki tet gereja na. Yang status lun yang kejadian yang ditet masjid di Medan. Yang lun pegot status cukup ajaib. Ubena gerejanya ngon bahasa Indonesia lun pegot. Yang so kopi, jak tanyong siat ba abu mudi mesra dan so yang kirim. Intelijen kena kelun u Kanada. Lun nyawong sinom sangkut. Lun teroris dituduh le abu mudi mesra. Nah tinggal yang dipetren bendera panji hitam di birun. Nah tinggal siram tuah. Yang lun ketuduh le abu mudi mesra. Ya pegah lun na kelompok di sini di Kanada. Ya pegah lebang lahap mudi mesranya lun di sini na senjata. Ya pegah lebang lahap mudi mesranya lun ku ancam gotnyan keselamatan gotnyan hana terjamin gara-gara lun ke pegah. Lun hana makutupu sapu aku. Mantong na lehedro saksi udip urang Aceh di sini Kanada. Lehedro siram tuah saksi udip di Kanada bah. Mantong na lehedro. Segohlom lun di murumpok awai di telepon bangsa Aceh. Yang bangsa Aceh nyan yang pun tiroi telepon cit iya di karap ru.
Iya kerap bro pakai so telefon yang handi bi pegah lomba lun. Yang bak si musliadinyo handi bi pegah be yo lun. Handi bi pegah tapi bangsa Aceh dipegah bak lun di sini. Yang dipegah. Dikirim. Ya, menjelang 3 minggu sedram tuah dikirim suratnya. Alamat lun dikirim. Kertasnya dikirim surat nyo saga yang nasiun. Dia telepon segera nyopaknya. Mr. Jalil. Ya. Please give me call, Gavin. Lun cok, lun buka suratnya langsung lun telepon si Gavinnya, lun pegah ba di pekat merumpok singoh. Singoh di pekat merumpok, lun pegah berangkat janji menyonawate jino cit. Nawate ya. Di merumpok lun. Langsung lun telepon lun pekat merumpok. Lun 2 jam diinterogasi, alhamdulillah lun hana ditemui kesalahan. Hansip bukti pu yang fitnah lun lebang lahap laknat tilah mudi mesra yang ketuduh lun teroris ISIS. Hansip bukti. Pu lun yang kafe pu goknya yang kafe. Kit lung berah lihat. Pu lun teroris. Lun is goknya teror berarti. Yang nabu mudi mesranya teror urang. Teror. Is lun urang Islam. Abu Lahab laknat tilah mudi mesranya kafe mijakrong jih teror. Maka jid ke teroris lun dituduh di sini. Yang tuduh bang Lahab laknat tilah mudi mesra. Ciu jak petanyong tiat. Cijak temanyong tiat iu petanggung jawab tiat. Ilun peleh saboh video beik petanggung jawab li abu mudi mesra. Yang kalau ketebar fitnah hati lun ni. Kalau pemalai lun bak media kot nyan. Mudiatulfatta.com. Nyan yang peleh lun. Tapi tuan inohat ceram tuah hana jawaban. Sama sekali hangga jid jawab le gebar fitnah le ketuduh lun teroris bak kafe laknat tilah. Behana na depu le urung drone. Kon hana bukti ilon na saksi udip di sini. Tep saksi udip. Kon hana. Jadi apa yang lun pegahnya baik tegan-tegan ya pegah lun kafe be. Lun hana ku sekutu dengan kafe dan hana pernah lun ku yopoh umat Islam. Tapi bang lahap lah. Benda depu le urung drone sedam tuah. Lun golong pernah ku putunya umat Islam bak kafe be. Lun hana ku mesekutu dengan kafe bahpih lun tinggal nangro kafe di sini hana pele lun kujak poh umat Islam. Tapi bang lahap lah nantilah kafe meja krong bajingnya. Jih lun dituduh teroris di sini. Jadi so yang kafe lun pokoknya. So yang kafe. So yang undang Imam Syiah waceh cita nyong tiat babu mudi mesranya. Cita nyong tiat. So yang undang Imam Syiah Mufti Adnan dari Suriah. Cita nyong tiat. Pernah gundang Imam Syiah, maka binatang yang bengih dat kedaulah khilafah. Yang maka di petebit media yang kongkon kena pernah dicok fatwa bak Imam Syiah le binatang Yahudi mudi mesranya. Yang bijeh minang jih yang kon asli Aceh, bang lahap mudi mesranya. Ilung merangkaban adak ni caci maki jit, nehina lun merangkaban jit, hana pupu. Bunuh tupu saw bunuh turi saw bang lahap mudi mesranya kon bijeh asli Aceh. Yang bijeh minang jih. Bijeh Minang. Nanda tepu Bijeh Minang. Bijeh Minang yang menetap di Aceh. Kon bijeh asli Aceh binatangnya. Maka tegar hati tebar fitnah. Memacam-macam otak tekalan berita haji pun dakwah haji na. Hai tamong lah mulai akai tu. Letat silah. Letat kias otak bergaba. Tuk bak taubat ngempeng tabu-tabu pijit. Tuk bak riba jit tapuhan. Tuk blow barang online pijit. Pekagepap magehnya. Yang saya yang kon tiap ton mengento motor yang ulama jamun hana ulama jamun ngon panyot tem ngon gitu mebut kedo ulama jahiliah jino panena lam tak peng le nang murid le lagi le customer le peng ulama jahiliah hadum ya pegah ulama kena balun menyo hana puah hati ne menyo hana puah hati yang lagi lun pegah saknyo kong kai le ni yubut yasin ni yukun doa Fatihah ni yukun penan ayat-ayat kursi. Menyohan sep ayat kursi ni tamah lam ayat-ayat meja. Suung punggung ngobsinya. Nyan betuo. Petruh ba ulama. Ada mejipi ulama zalim nyan nonton video lu nak sadar ke becut. Nak sadar ke becut baik kejap ulama dro. Ino na yang ulama yang pegah dro ke ulama. Hei tapi ke. Dro tu dia pegah ulama. Alah halim bin bangai kelo. Tak pegah tu yang poh ulama Aceh, urang Aceh. Bahawa handi poh ulama jahiliahnya menyudi nanggro daulah khilafah kajamun gekai koh. Yang menyudi nanggro daulah khilafah yang betul-betul nanggro Syam di deh. Yang ulama jahiliah lagi nyan kajamun dirupang hai ke bah.
Handi kebah ulama-ulama zalim cedera mutuah. Ada pu barang kepu jin pegah hai kebah. Karena berdasarkan na dalam hadis ulamanya. Kon hana. Ya pu ulama droga pu ulama pekong hukum berhala kon hukum Allah yang diterapkan. Tak pegah ulama. Ulama haum. Bangai klo tulodo. Baik fanatik buta di katanya. Baik ikut-ikutan. Ikut ulama yang betul-betul ulama yang taat kepada Allah. Ulama yang menjunjung tinggi ada hukum yang ulama tak ikut. Baik tak ikut ulama su tak ikut perti pekong kanot budum perti utak proposal dum. Maka kong wa pa sokongan dari dat ba ulama. Maka kong wa pena wai sokongan dari ulama syid. Maka hambat Aceh hambat hanggebi merdeka lom li Allah. Kenapa kau? Nanti kau kena but ulama zalim, kena but gam-gam pengkhianat yang kau menyerah dro. Sokongan hanggebi mu perang ulama jinom. Tidak kena pegau perang hanggebi mu perang. Hanggebi mu perang talawan kafe berhalanya hanggebi. Yog mati. Yog ham menumpuk proposal, yog ham menumpuk sanjungan, yog ham menumpuk tata ulama jinom. Pun apa hati ni hotel long pegah harinya. Kelun murang kapu jun khun hana pupu. Adan pegah lun kafe. Namun ni lun syahadat lun mensyahadat urung drone mentong timang syahadat lun. Menyu syahadat drone sembah lun hana lun sembah. Lun ibadah menyu nit lam syahadat lun. Man ya pegah lun kafe. Berhai ban berusaha kelih lun mensyahadat tiga berusaha kan. Lun puno kiban cara nit syahadat. Nempom kan. Jadi baik sembarangan ya kafe abusi. Abusi nyo kedua ungsi malim dat entong. Malim dat. Ilong ungsi ku meninggal dalam masjid ungsi agam ku. Ungsi agam lun meninggal dalam masjid. Mak lun yang inong meninggal malam Jumaat. Urung malim ungsi lun, kedua ungsi lun. Lam gle lam utun tek tok menyo kedengar azan menyo kedengar azan luhur tetap go kedih bas masjid gak sembayang. Yang ungsi lun. Jadi baik sembarangan urung drone ni pegah-pegah menyo hana ulama hana so penikah kedua ungsi piu-piu le dengku. Urung si lun ulama waris satu lambia ulama waris nabi yang penikah kedua ungsi lun. Pakol lun pegah menang karena abu teming urung si lun yang ulama tua yang anggap di urung drone ulama karismatik ni pegah. Mentang malay urung si lun tang. Mentang tuha urung si lun tang abu teming ataupun abu takrungnya. Nanti teman toke ke bua. Teman toke ke bua awak poh bang Aceh. Ya yu jak boh kifayah. Taboh nyong bang Aceh tertuh boh entah. Tun di gunung lepan. Kem semuanya tragedi. Ciri boh ya. Taboh nyong tertuh boh entah. Cita nyong dia babu kuda kerung. Tahu yang pertama phone ke pasu Aceh. Cita nyong dia babu kuda kerung. Tahu yang paju phone peng dana peng bak tri sutrisno. So cita nyong dia. Nyo ku puka rahasia abu kuda kerung mecut. Yang lukip matanya. Payah mati ulama-ulama zalim. Ulama-ulama zalim payah han mati. Kondusta lun pegah. Nyo ulama-ulama yang taat kepada Allah. Sakit bacu kecok di Allah. Ulama-ulama jahiliyah jino panena. Sakit bacu puplung. Tengok tak pegah video live tengok na ulun telefon. Jadi nyo yang boleh lun pegah. Nyo ulama jahiliyah. Payah han mati si dalam tua. Payah han. Jika bi panjang umui kena desa jahit han dong. Seperti paju peng harum dum. Pegah ber tauhid. Ini yang ber tauhid hang gejit marit pekong hukum po Allah. Yang bertasawuf dipejuh hukum agama Allah. Melancit yang berfikah dimerupah harta anak bangsa. Kenyataan. Memangnya kenyataan. Yang toh ulama tidro ulama yang dong-dong bak pintu pengusaha yang pegah harum demokrasi, harum Pancasila nah. Citlong jawab dia. Baik pegah ulama-ulamanya ulama je. Hana mu pucap ulama. Kayu mohon doa ba ulama ke apa? Nyo yang peleh buci pusampo je dalam doa. Terima kasih beredat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu menak ka buci dipersilakan tu menak laju hana pupu apa?